I pozdrav svima, dobrodošli u novi Let's Play, s vama Mladen i danas igramo Half-Life 2. Ko ne zna šta je to Half-Life 2, znači ima dosta igra snimaka o ovoj igrici na YouTube, ali otprilike svi gameri koji su imali ovu igricu uopšte nisu pričali tokom igranja ove igrice, tako da ipak odlučio sam da snimim ovu igru i tako da mogli bi da krenemo. Da, znači evo, kao što vidite, ja sam malo igrao ovdje. Prešao sam sasvim malo, znači do treću mapu, ima ih 14, ili šta je crno, što je crno? Ajde, 14 ih ima i mogli bi da krenemo iz početka. Da, idemo start new game. I sada čekamo da krenemo. Znači ovaj deo na početku znam ono do treće mape, kao što ste vidjeli, znači do gdje sam prešao, znam samo toliko, a nadalje, znači nemam pojma i neću da gledam ono na YouTube kako se prelazi, tako da to će da bude mnogo zabavno, odnosno ja volim tako igrice koje ne znam, volim takve igrice da igram, tako da eto, znači zato sam krenuo i ovaj Let's Play, pa dok ne završimo sve mape nećemo da stanemo. I dalje čekamo. Ajde, evo ga. I sad krećemo samo malo da pojačamo, da se čuje nešto. Sad kao neki čičić soko. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until, well, let's just say your hour has come again. Sviđa mi se ova slika iz... The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Ja, sad krećemo ovdje da igramo. Jeste. I sada... Nemam pojma koliko... Što ćeš? Nemam pojma koliko su sata i pošto snimam facecam telefonom i ovo sve tu snimam i nemam pojma koliko sata, tako da kad stignemo kad izađemo kao na neku ulicu, tako, onda ću tu da prekinem da snimam, zato što ne bih želeo da bude više od 10 minuta ovog epizode ili tako slično. Što se mnogo renderuje. Sorry. End of the line. Evo ga ovaj čeka. Ajde, slikaj me. Sve treba ovaj da me slika kao, ne znam da li taj treba. Neki robot treba da me slika. Taj, jeste taj. Come on. Tako. I sad kad me slikava mora da idemo ovdje. Jeste. Ajde me. Come on. Ovdje da uzmemo jedan sok, popijemo. Nema više. I sad treba da idemo da čekamo u red, to sam znači provalio nakon 10 minuta dok sam čekao ovdje, dok sam provalio kako si igrao ovu igrica. Tu idemo, pa sad idemo ovdje. Tako. I sad mi ovaj kaže ajde tamo. I ja odem ovdje i odmah vrata se zatvore. I sad ovaj je tu neko će da mi izađe neko od ovamo. Evo ga. Okej, kako kažeš. Ajde šta ne gledaš, idi. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else.
Pjere. Koliko ti ne siluje? Ajde, sada će onda ugasi ove kamere. Da bi mogao da skine masku i da kane kao sve. About that beer I owed you. It's me, Gordon, Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. Sad ne znam da li je to cilj ove misije, znači treba valjda da stignemo kod ovog lika ovde. Kod tog lika da stignemo da me on teleportuje do nekog drugog lika i da završimo tu misiju, znači da me... Evo, ti ljudi kao što je on bio sa maskom, znači ti treba da me jure kao tokom sljedeće epizode, odnosno tokom sljedeće misije, tako da ne znam kako nadalje ide igrica, ali uglavnom kada igramo vidjet ćemo kako to ide. I to, znači, super cool. To je, Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Sad treba da bežim. Sad ovde. I sad treba da se čeka na čas. Da piše ovde jeste, evo ga. I sad uzmemo ovo, stavimo ovde i penjemo se i ripamo dole. Wow! I evo, znači, prešli smo prvi deo misije i kad izađemo do one ulice, tamo gde treba da nastavimo ovu misiju, znači tu ćemo da stavimo zato što nemam telefon i ne znam tačno koliko snimam, tako da ne, rekao sam mi, znači neću da bude epizoda više od 10 minuta. Loading. Come on, motherfucker. Evo ga. Sad, znači, ovde idemo. Šta bre da se pomerim? Pomeri si ti da prođem majmun i jedan. Mršu tu. Aha. Haha. Ovo je bilo jako. Tako prošli put nisam prešao kad sam prvi put juri me. Aj, treba da stavim da me udari jedan put, dva puta, aj udari. Aj, sad mora da ispijem sok, znači, pre nego što... Baš je ukusan ovaj sok. I evo, znači, tu je bio kraj, znači, ove prve misije, sada izlazimo na ulicu, kao što vidite, i... Eto, znači, to je bilo to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, lajkujte moju Facebook stranicu koja će biti dole u opisu klipa i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!